Poin guys. Poin guys. Poin guys. Poin guys. Wah, poin guys. Oh, mantul lagi. Wah, babon guys. Wah, lumayan nih guys. Jangan lupa subscribe Putul SN Majas. Inilah spot wetan rumah guys. Banyune butek guys. Kelinting anteng. Tarik sampah wae. Ayo kae. Wah, mau tak tutut kae. Nah, sibuk. Tetap sabar guys. Muga-muga wedi opai. Wah, dipangan guys. Pangan guys. Pangan guys. Pangan guys. Mantul. Wah, jangan kasih kendor guys. Wah, jorane mentul-mentul. Waduh. Waduh guys. Moncel guys. Wah, dipangan guys. Oke guys. Enak. Wah, makan guys. Makan guys. Makan guys. Makan guys. Pelan saja guys. Makan guys. Wah, hukum guys. Wah. Wah, lepas. Tuh. Muncul meneh. Piye ki? Aduh. Lepas semua guys. Belum beruntung. Air semakin keruh. Umpannya apa mas? Umpane klik. Aduh, mantul. Aduh. 2 kali. Lanjut lagi guys. Jangan menyerah guys. Tetap semangat guys. Ini apa ya Pak? Hah? Ini. Siapa Pak ya? Rumah saku loh, kayak gini loh. Oh. Token iki sok. Barang aku ulah nang ngene jare. Ngapain ndi, Pak? Nang jero apa? Kidul papringan ya, Pak? Oh, itu pasar mulai. Oh. Bos boleh dia kalau gon-gonan lah ya. Gunung ya, Pak? Bos. Sore yang mana? Enggak olah apa, Pak? Gila. Oh, yang ini biasa kok nang kono ngene iki lho. Sekarang gini gini. Heeh. Kok biar mergo sik ana wit kae yo lu kae mbok ngakeh ya. Iki lho kan. Jadi kan yo ana wit lu gitu kan. Nah, gak nang lorong iki mas kerep pola milah meniki barang ana apa. Umpane apa, Pak? Cacing. Dasaran kan, Pak?
asine banyu gede niki Pak kene pinggir kok. Pinggir kok. Asine Nang pinggir jalan Pak. Pakai umpan guys, yo. Poin guys, poin guys, poin guys, wah, poin guys, mantul lagi, babon guys, wah lumayan nih guys, diantenan nih, wow, mantap nih guys, poin guys. Positif guys, wow, wah 3 jari lumayan nih, merah-merah guys, poin guys, seger guys, menari-nari guys, waduh, rilis baik guys. Poin guys, dirilis ya guys, kasihan guys, rilis guys, waduh, kasihan guys, muka-muka urip guys, asik, urip guys. Oke, sekian dulu guys. Semoga terhibur guys, si mancing spotan ngomah guys, butrek. Besok dilanjut neh.